Dusenge mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Mana urera, uri isumba byose, uri nyakubahwa. Abatakuzi nibakumenye kuri nyakubahwa mu izina rya Yesu. Mana urakora imirimo n'ibitangaza, narabibonye. Ndagushimiye kuvyo wankoreye byose. Mana ndanagushimiye ukuntu ungejeje uyu mwanya ndi muzima, ukanyemera ko nasama nawe ukaburira ubwoko bwawe. Icyubahiro ni icyawe. Habwa icyubahiro muvyeyi mwiza. Mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndakweretse ubwoko bwawe bugiye kumviriza ubutumwa bwiza. Ndakwinginze uwera wabera. Haleluya. Mwami ushire kure ibintu byatuma batumva ubutumwa bwiza. Ubahe kubwumvira no kugendera mu iryo jambo bahaye. Mu izina rya Yesu. Uri Imana, uri isumba byose, uri Alpha na Omega, uri itangiro n'iherezo. Haleluya. Wewe waremye isi n'ijuru atawugufashije. Wewe urema umuntu atawugufashije. Wewe urema umuntu ukamuremera munda agakura. Umuntu afite inda ntamenye n'ukuntu wateye akaguru, wateye ibihimba byose. Mana ndagushimiye. Abatakuzi bari bakwiye kukumenya kuriya. Uriya icyubahiro ni icyawe mwami w'abami. Girira neza bagiye kumviza ubutumwa bwiza. Gira neza bano bahungu n'abakobwa. Gira beza bano ba mama n'abapapa. Ubagiye neza mwami Yesu Kristo. Ndakwinginze mwami ubatandukanye n'ibyaha bo bakigenderamwo. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ubabohora ucagagura imigozi kibaboshe. Mu izina rya Yesu. Imigozi Satani yababoshe. Ndakwinginze uyicagagure. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Ibyo umugwariza rimwe arabahumanisha. Ubatandukanye nabyo. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Urakoze Yesu Kristo. Ndakwinginze umwuka wera amanukire muri nge maze nasame nawe avuge. Urakoze Yesu Kristo. Ni mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Yesu nashimwe cyane rero bene data. Reka nongere kandi ndabibutse. Ni igitabo abacamanza. Igice 10 ku murongo wa 6 tumanuke tugeze ku 8. Dusome mu izina rya Yesu. Maze Abisirayeli bongera gukora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi. Basaba za Bayali na za Ashitaroti n'imana z'Isiriya n'iz'Isidoni n'iz'Imowabu n'iz'Abamoni n'iz'Abafilisitiya, bata Uhoraho ntibaba bakimusaba. Ku murongo w'indwi. Uburake bw'Uhoraho buziriringira Abisirayeli, abagabura mu maboko y'Abafilisitiya no mu y'Abamoni. Ku murongo w'8. Muri uwo mwaka bacuranguza Abisirayeli, barabahahaza, bamara imyaka 18 bagirira nabi Abisirayeli bose bo hakurya ya Yorodani mu gihugu c'Abamori ni Gileyadi. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Maze Abisirayeli bongera gukora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi. Yesu natugiye neza. Iri ni ijambo ry'Imana bene data. Maze Abisirayeli bongera gukora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi. Barongera gukora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi. Barayita, bagenda gusenga ibigirwamana, bagenda gusaba izindi mana. Urumva izindi mana ntago ari Imana imwe bagiye gusaba izindi mana zadondaguye hano muri Bibiliya. Imitima yabo yaragiye gusaba ibindi bigirwamana. Imana yo mu ijuru barayita. Baribagiwe iby'Imana yabakoreye. Ukuntu Imana yabavanye muri Egiputa ikabarinda. Yego bakagendana ijoro n'umurango.
yego ntihagire ikintu kibi kibageraho, Imana ikabarinda. Ibyo byose barabyibagiye, ibyo byose barabyibagiye. N'inyama Imana yarazibahaye, Imana yarabahaye Imana rwose, nta kintu Imana itabagiriye, ariko baribagiwe ibyo Imana yabagiriye. Yego barata Imana, ariko abo bantu baragize umurengwe, n'umurengwe watumye bava ku Mana, kuko Imana ntakwitagize kugira ngo ibanezereze. Imana yarabanejeje kabisa, irabanezereza, ariko amaherezo umurengwe urabafata, maze bagira ikibata Imana, bagenda gusaba ibigirwamana, bimika ibigirwamana mu mitima yabo, bagenda gusaba izindi mana. Imana barayita. Imana bavanye muri Egiputa batari bazi ko bazava muri Egiputa, barimo barafatwa nabi, barabaretwa yo muri Egiputa. Imana ikabavana hariya, ikabagira imbabazi, ikabavana hariya bari barapfuye nabi. Imana ikabavana hariya, iyo Mana barayibagira. Bibagiwe ukuntu bakubitirwa hariya muri Egiputa, yego, bibagiwe ukuntu bafata nabi, yego, bibagira n'ukuntu bicagura abantu, yego, abo muri Egiputa. Ariko ibyo byose barabyibagira ko hari Imana yo mu ijuru, haleluya, yabavanye mw'uwo muruho, ikabavana aho ngaho ikabajana ahandi, kugira ngo ntibongere kwicwa nk'uko barimo baricwa. Imana barayita, Imana barayita, nubwo bayitaye Imana yo mu ijuru, ntago yanezerejwe nuko abantu bayo bayitaye. Haleluya. Imana ntiyanezerejwe nabo banyayisirayeli cyangwa se nabo bisirayeli, ntago Imana yanezerewe. Kuba Imana yarakoze cyane kugira ngo abo bantu barindwe, kugira ngo abo bantu ntibarware ibindi birwara, kugira ngo abo bantu ntibicwe n'abanyamahanga, Imana ikabarinda, ariko umurengwe urabafata, yego, barata Imana. Abo bantu barateta mu Mana, barataka, akamanuka bakaramanutse, Imana ikabagaburira batarinze kuja gukora, Imana ikabagaburira, Imana ikabarinda, ariko iyo byose babishira hariya, maze bata Imana. Imana ibonye ko bayitaye, Imana irababara n'ukuntu bavanye muri Egiputa, n'ukuntu yakoze cyane kugira ngo barindwe. Imana ikagenda ibakuraho abari barabahiga, Imana ikabagira neza kabisa abanyayisirayeli, maze abisirayeli bakagira iki, bakibagira iby'Imana ibakorera, bagata Imana. Imana yarakaye, maze Imana ikibashira mu maboko y'abanyamahanga, mu maboko y'abanzi babo, kugira ngo babadihagure. Imyaka ingahe? Imana bayitaye imyaka 18. Imana nayo irigira mu iyo myaka 18. Baradihagurwa n'abanyamahanga, Imana iraceceka. Barakubitwa, Imana barahiga ati mwarantaye, yego. Baradihwa n'ibirwara, baradihwa na biriya ati mwarantaye. Uwo batabara mwaramutaye, uwo batabara mwaramutaye. Bene data, umuntu iyo ataye Imana aba ataye umutabazi wiwe. Iyo umuntu ataye Imana aba ataye umurinzi wiwe. Iyo umuntu ataye Imana aba ataye umudogiteri wiwe. Haleluya. Imana itugire neza. Imana yo mu ijuru yarababajwe nuko abisirayeli bayivuyeko, yarababaye bivanye n'ibyo yarabagiriye. Imana irababazwa n'ukuntu abisirayeli bagiye gusenga ibigirwamana by'ibinyamahanga, ukuntu agiye gusenga imana z'inyamahanga, bakibagira Imana yabavanye muri Egiputa, bakibagirwa. Abisirayeli babonye ko badishwe, bakabona ntawe uje kubatabara, inzara ikabakubita, bakabona Imana ntije kubatabara, bakabona ibirwara birakubitaguye, bakabona Imana ntibakijije. Ati buriya twaragize iki? Twarahombye kuba twaravuye mu Mana tukayita mu myaka
natugire neza. Abisirayeli barafashe umwanzuro, bafata umwanzuro wo gusubira ku Mana, baragenda gusaba Imana imbabazi, baragenda gusaba Imana imbabazi. Imana n'umubyeyi, iyo ugiye ugasaba imbabazi, ukagenda ukatura ibyaha byawe, uri seriye nayibona ko umutima wawe birimwo, urimo urasaba Imana imbabazi kandi usaba imbabazi, ushaka kubabarirwa, Imana yo mu ijuru ntayigusubiza itakubabariye. Haleluya. Imana yo mu ijuru ntigusubizayo itakubabariye, irakubabarira kandi uburinzi bwayo bugaca bwongera kandi bukakugarukaho, ubutabazi bwayo buca bwongera kandi bukakugarukaho. Ariko mu gihe wanze gusaba imbabazi, mu gihe uca ku ruhande, wihanikira kiri ukakireka, kirana kiri ukakireka, Imana ibona ko utari seriye, Imana ibona ko udashaka kubabarirwa, ica yirebera hirya. Abisirayeli baragiye gusaba Imana imbabazi, baratura ibyaha byabo. Babonye ko bazimiye, babonye ko bagiye gusenga ibigirwamana, kandi Imana nyamana iriho, iyabakuye muri Egiputa bari bayizi, ariko barayita kandi bari bayizi, barayita bazi n'ibyo yabakoreye, bayita bazi ko yabagaburiye, bayita bazi ko yabaruhuye, ariko barayita. Iyo Mana bataye, babonye ko barushe, babonye ko bamerewe nabi, ati reka twisubire ko tuje gusaba imbabazi, yatugira neza ikadukuraho abantu banyamahanga. Haleluya. Abisirayeli baragenda gusaba Imana imbabazi, Imana irababarira, Imana ibagira imbabazi. Imana ibagira iki? Imbabazi. Abisirayeli bari babaye nka wa mwana w'ikirara, yafashe ibyo si yamuhaye agaca acomoka, no mu mahanga aragenda rwose agira ngo arahimye nde? Ise wiwe. Aragenda bya bintu bimushiranye, atangira mbese gushaka gusangira n'ingurube, ntabyo bamuhaye, urumva. Ariko aca afata umwanzuro wo gusubira kwa se, yibuka ko abagaragu bari kwa se barya bagasigaza. Acagira iki? Afata umwanzuro wo gusubira kwa se asaba imbabazi, kandi se yaranezerejwe nuko abonye umwana we asubiye mu rugo. Mwene data muranyumviriza, buno butumwa bukujeho, mbese mu mutima wawe ntiwoba warataye Imana? Mbese mu mutima wawe ntiwoba warimitse ibigirwamana, ukaririmba warimitse ibigirwamana, ukavuga ubutumwa warimitse ibigirwamana, ugahanura ufite ikigirwamana cyitwa ishari, ugahanura ufite ikigirwamana cyitwa kutababarira, ugahanura ufite ikigirwamana cyitwa ubusambanyi, ugakora imirimo y'Imana ufite mbese ikigirwamana cyitwa ubujura. Niwisuzume, urebe ko utataye Imana, niwisuzume kutakora inozenye umurimo w'Imana warayitaye, kuko umuntu wese akora imirimo y'Imana yataye Imana ntago azahembwa, amaherezo ari mwakorera ubusa. Warataye Imana, nawe urabizi ko yataye ibintu ukora, ziko rwose bitanezereza Imana, ariko ukaguma mu murimo w'Imana. Reka ndakubwiza ukuri, Imana ntagireba kuri mu murimo wayo, ahubwo ukuntu ikureba nabi. Buri muntu akwiye kwireba. Wewe niwirebe mwene data, niwirebe urebe ko utimitse ikigwamana mu mutima wawe. Hanyuma niwasanga wari imitsi igwamana mu mutima wawe, ugenda ubwira Imana ati Imana, ati mbabarira nari imitsi igwamana cyitwa ubusambanyi mu mutima wanjye, ati ndasabye imbabazi sinzongera. Imana izakubabarira, ntago izakwirukana. Wamaze gufata umwanzuro ukaja gusaba Imana imbabazi, Imana ntago izagira iki? Ntago izakwirukana, izakubabarira, kuko Imana yababariye Abisirayeli. Na wa mwana w'ikirara yarababariwe na se.
reka ndababwire yarababariwe. Nawe rero wemeye kuri umunyabyaha ugapfa kwemera kuri umunyabyaha gusa, no mu mutima wirimo ati Mana ndi umunyabyaha, narasambanye, naribye, ndi umusinzi, urabizi ko munywa amacupa 6 mu minota ingahe nkayamara, ati rwose ngenda umusinzi, ndakwinginze umbabarire, hanyuma niwamara kumbabarira ucu ntandukanya n'uyu mudayimoni atuma agira iki, atuma sinda, kuko urasaba imbabazi ari igigo kiratuma ugira iki, usinda kiracakura inyuma. Bwira Imana ikubabarire, niyamara kubabarira ucufata igihe cyo gusenga ubwira Imana igutandukanye n'ico kintu cyo kiratuma ukora icyo cyaha cy'ubusinzi. Yesu nabagire neza, Yesu nabagire neza, kuko Imana yo mwijuru irabohora rwose. Nimba y'icyaha cy'ubusambanyi Imana irabohora rwose kikagenda burundu nticyo kugaruka ukundi, kuko hari umudayimoni abatuma ubikora. Iyo usabye imbabazi Imana ikakubabarira, tusenga rero ubwira Imana igutandukanye n'uwo mwuka w'ubusambanyi ukugendaho utuma usambana. Imana irawukubita neza burundu, ikawutwika neza burundu, ikawugukuraho, ukagenda uwo mwuka mukagenda ukakuvaho, ukabohorwa mwene data. Urashobora kuba uri pasiteri ariko ubushakanyi bwarakurembeje, urashobora kuba uri umuririmbyi ariko uko ufite utunwa. Reka ndakubwire, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana ziriho. Yesu Kristo akurindiriye kugira ngo ugire iki, kugira ngo wihane. Yesu arakubabarira. Garuka ku Mana mwarayitaye, yaravuye mu mitima yanyu, ntikiri mu mitima yanyu. Yego mwarimitse aho yahora mwashize ibigirwamana, ntishobora kwicara n'ibigirwamana, kirazira. Imana iragenda kubera ko ni Imana ifuha. Imana yacu ni Imana ifuha, mukwiye kwitandukanya n'ibyo bigirwamana. Abisirayeli babonye ko ibyo bakoze ari bibi, babona ko badishwe kabisa, ati ntago twaguma mu ubuzima, twahava dupfira mu ubuzima, kandi dupfiriye mu ubuzima tworimbuka. Tugire dute? Dusubire ku Mana, tuyibwire ko twayikoshereje, tuyibwire n'ibyaha byacu, maze Imana itubabarire, turebe ko twaronka uburinzi, kandi turebe ko twaronka urukundo uvuye ku Mana, turebe ko ibyo byago bidushikira byatuvaho. Bene data, iyo ushize mu Mana ukwiye gukora iby'Imana igukeneyeho. Imana ishaka ngo uyubahe. Ukubaha Imana bisigura iki? Cyangwa se ukubaha Imana bisobanura iki? Ukubaha Imana no gukora iby'Imana igukeneyeho. Buriya umukiranutsi, umuntu afite umutima utanduye, uwo nguwo Imana iramukunda. N'isengesho rye rigenda direct, niyo ari mu bibazo agasenga, Imana yo mwijuru irumva. Imana yo mwijuru irumva. Hari igiceceka ntimwishure, ari igiceceka yumvishije. Ariko mu gihe ufite ibyaha, amasengesho agenda nk'umuntu uzenye, yagira hejuru demoni bakayafata. Reka ndababwiza ukuri, iyo umunyabyaha asenze afite ibyaha, amasengesho ye ntiyumvigwa, ahubwo abademoni bari mu kirere baca bafata ayo masengesho. Ariko iyo umuntu w'umukiranutsi asenze Imana, isengesho rye rigenda nk'umuriro, rikagenda igashika aho yaritumye. Mwene data, amasengesho y'umuntu w'umukiranutsi Imana irayumva. Ariko wewe uzi ko wivundagaza, cyangwa se mbese wewe wibereye mu byaha, ukwiye kumenya ko wewe uri umupfu, genda warapfuye. Reka ndakubwire, Imana yo mu ijuru ishaka kubabarira. Imana mwijuru ishaka kubabarira. Urashobora kuba wambara kamini, buriya wewe urimo urasambanya abantu babandi, urimo urasambanya abagabo, urimo urasambanya abasore, urazi ibyo urimo urakorera. Bashobora kutaguhamagara, ariko mitima yabo n'ibitekerezo byabo byumva bari kubaratekereza aho kabuno watekeye, barimo baratekereza ayo maribora ari mu ntuze, ari mu ntege, barimo baratekereza ayo mabere wahagaritse n'ibintu ze ibice by'amabere biri hanze, barimo baratekereza. Hanyuma mu nyuma cyagenda bisambanye, abandi basambanye mu bitekerezo. Reka ndababwire, ibyo byose nimutandukanye nabyo.
nimutandukane nabyo. Abantu bisiga amarangi, ibyo byose ni ibintu bituma abagabo bapfa mu bitekerezo, bibakura bakabikabakuru, ugasanga barimo barisambanya, abandi barimo barasambana mu bitekerezo. Ibyo byose ni ibinyamahanga mwimitse mu mitima yanyu. Bene data, ano magambo ni waziye, ano magambo niyo waziye, ntuyakengere kandi yafate minenegwe, kuko aya magambo neza gutsindisha. Ntuzavuga ngo sinumvishije, kuko uri muraburirwa. Ni wowe uri muraburirwa mukobwa we, ni wowe uri muraburirwa musore we, ni wowe uri muraburirwa mu mama we, ni wowe uri muraburirwa wa papa we. No turiya tupiridansi ukoresha iyo kurabura n'umugabo wawe, utwo twose bwira Imana ati Imana mu kuryama n'umugore wanjye nkoresha utupiridansi, ati ndasabye umbabarire, ndadutaye. Niba uzi kuri muri family planning umubwira ati Imana waremye ijuru n'isi, ati ngewe nagiye muri family planning kubera ko mbyara abana umwe afite umwaka nkatwara iyindi nda, undi afite imyaka 2 nkatwara iyindi nda, ati ariko mwami ndasaba imbabazi, mbabarira sinzongera. Usaba Imana imbabazi kutazongera, utangira usenga Imana, uyibwira ati Mana waremye ijuru n'isi, ndizeye ko wampa abana ku rugero, ndakwinginze umpa abana ku rugero, urazi abantu umaze kumpereza Mana, urazi n'imibereho yanjye, ndakwinginze mwami umpa abana ku rugero. Imana yo mu ijuru irumva amasengesho, hari abimaze kubikorera, hari abantu irabikorera. Mwene data, ugira ngo ni wowe Imana itabikorera? Ariko mwahisemo gukora ibyaha, mukagenda mukiroga, mukagenda mukishamwa ibirozi mu mibiri yanyu, bizabagira nabi, ahandi bigaca binabarimbura. Imana ntabwo yemera family planning. Imana ntiyemera family planning. Wewe ubona kuri muraja muri family planning, hagarika usaba Imana imbabazi, wihane, hanyuma utangira kugira iki, utangira kwisenga wizeye kandi wirinda ibyaha. Wisenga uyibwira ati Imana ndasaba imbabazi, ndakwinginze, biragushobokera, ndakwinginze umpe kuvya ku rugero. Ugumu bisengera, nturuhe, ugumu bisengera kandi usenga wizeye, ugumu usenga kandi wizeye. Imana yo mu ijuru izaba yumvishije, urindira izagukorere ibyo wayisabye. Imana izabigukorera. Wewe wa muvyeyi uri kuranyumviriza, family planning itandukana nayo, kuko iyo family planning irikira ry'ubugingo bwawe. Nta muntu aje muri family planning azigera abona ubwami bw'Imana. Wewe tandukana nayo, ucugira ikucu usenga Imana wizeye, Imana izaguha abana ku rugero. Ibyo bitangaza bizagusohoraho, ibyo bitangaza bizagusohoraho. Imana izaguha abana ku rugero. Wewe senga Imana wihanganye kandi wizere, umviriza, ariko ubanza utandukane niyo family planning, kuko Imana yagweza ntiyakugira ibyo uri kwayisaba kandi ukiri muri family planning urimo urayipinga, kandi azi ko atambaraga ufite gusumbya Imana. Urimo urayipinga. Nimugire iki? Nimwihane, mwihane. Abakobwa n'abasaba barimo baragira za karese, ugasanga imwe bayikuruye, utubere batwoze, utubuno badukorakoye, utwo twose ngo abakristo baheye. Abakristo bahe muri ko muragwa mu byaha by'ubukarese, abango muri ko muravuga ngo muri abakristo. Tandukana n'ibyo byaha muri ko murakora, tandukana n'ibyo byaha mwakobwa n'amasore, kubera ko mwebwe murazi ko mubikora. Imwe bakayikura we, utubere bakadukora we, maze ugaca usanga mwikareso agize iki waboze, ne amusore wagasanga mwikareso agize iki wahagaze. Reka ndakubwiza ukuri, ibyo byose yuko biraterwa n'ibyo bintu uko muri koza by'amakarese nayo mapornography mwirigwamwo. Reka ndabwiza ukuri, ni mutandukane n'amakarese, mutandukane n'amapornography. Musaba Imana imbabazi irababarira, hanyuma mutangira ubuzima mushasha muri Kristo Yesu. Naho uburi mwaguma mu buzima muzashiduka mwisanga muri gihonomo. Ati byagenze gute? Pornography niza kuja muri gihonomo, utagira iki, nutihana. Nimwihane rero. Umwami Yesu ari tayari kubabarira umuntu wese ashaka gutandukana n'ibyaha. Umwami Yesu ari tayari kukugira imbabazi wewe uzi kuri kurakora ibyaha. Umwami Yesu
haleluya. Wewe rero emera kuri umunyabyaha gusa, ni wemere kuri umunyabyaha, pfa kwemera gusa ibigabitanyo byawe, pfa kwemera gusa kuri umunyabyaha, usaba Imana imbabazi, Imana nayo irakubabarira. Umwami Yesu abaho umugisha, aho umugisha umuntu wese yumvishije buno butumwa bwiza. Dusenga Imana. Data nyakubahwa Kristo, ndagushimiye mwa